Sun Baraya. Satu aja nonton video, tong hilap, like, share, dan Subscribe. Perkenalkan, nama gua Andri. Gua gak ganteng, juga kaya, tapi gua punya hak buat dapet cinta. Tahu gak? Aing bete nih. Besok OTW kuy. OTW kemana? Mana kek? Ya udah, besok kita shopping. Makan tenang, aing yang bayar. Siap, gaskeun. Cek, lihat gak cowok barusan? Ya lihat, kunaon suka. Enggak. Bohong. Ya udah, aing kasih tantangan ke Mane. Dapetin dia, kalau dapet aing traktir Mane makan, oke? Ah siap, tapi kumaha carana? Kan Mane boga babaturan deket jeung si eta. Oh aing poho. 2 hours later. demi cintaku padamu, kemana kau akan ku bawa, biarpun harus ku tenang. Ben, Non, kenal yang namanya si Andri gak? apa non deh? Bilangin, aing minta nomornya. Oke siap. Ada komisinya ente? Gampang, ada. Siap. Oke dibejakeun. Aduh bang, gimana nih? Mau ganti mesin di mana bang? Menurut gua ganti mesin paling bagus. Bed. Lain. Ini minta nomor mana? Saha bed siapa? Si Pita. Jelema nama lumayan, Budina. Oh, emang lu ketemu di mana? Di dekat rumah tuh. Oh ya udah, gua cabut dulu. Oke. Kamu Pita ya? Bukan, ini Pita mah. Tulisin nomor kamu. Buat deket sama kamu lah. Makasih. Kodrat cewek itu dikejar bukan mengejar. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Gak ketemu, oi. Bajingan. Oh, emang lu ketemu di mana? Di dekat rumah.